Ya tete nandikupopipa mfimaneko wange kembinga nembika ame ndikuwalela okupwikina nawa kokambo ketu enyaka kotakati Shinyengele ya ningi Eyoka ano atutukile noshitukulwa shetu oshititatu. Oshitukulwa oshitivali ndishi mfimaneko wange weshiudango nawa. Iyalo oshitukulwa oshititatu. Obamati bafika mongwediva tangu okwalombwela bashingi baye opo batanaukile kombinga yokolumosho. Ponele oyo yangungila hayi ithanwa Ben Spark. Olo okwali efiku lotete ku Paulus okwenda monele yili ngaa. Okwali akumwa neengono. Natango okwalombwela Paulus kutya otava iponele yovanenenu ile ache ponele yovafimanekwa. Paulus onele okwakala eishi nale ashike ineendamo oheyi udungo katana komili. Manga tavalivo tavano Paulus okwapula natango etati tate inonyamukula omapulo ange nande. Owati wesheenda ngaeli pitu kwali walandifa uumuhaka nuuleke ndele paife owo utomonika nawa nga waninga omukengeli. Tweende moshitukutuku eshi wahala toshingilwa ove owaameno. Natango kweli kolomona manga. Tatameke manga tatale konima nomomingulo yetanu manga mekendela elo Jameson Reserve. Ye mwene inahala kutala Paulus momesho. Kwali ashike adama momesho afa katali atala mwene tali ekipa. Oshikutya Paulus akoume sha wakala una omutwe taulongo nawa. Kuna fiku udengwe kuna kaeti moshilongo omo. Tala. Sha ashike tokenda bala. Kalunga otekuyambidhila ashike. Sha ashike washiva enjovu odotopiwa kwava veshi enjovu. Nino una kuninga omukengele ashike. Natango osho alombwela eumelaye. Paulus kakwali uditeko. Okwapula kutya tashiti opena vanhu vamwe veshi enjovu dakalonga veduleva kwao. Okwapula natango opo naye emufaleko vanhu veshi oshili opo akayilikanene ye aje omepo yoluhwepo elile munyamateka. Natango kakawali ahala Paulus apule omapulo ahapu. Onye okwemutetamela kandele temupula tati Paulus ngenge ondekupe 600,000 paife poshitaafula apa otoke alongifa shike. Paulus okwakala amwena manga tadiladila konima yokashimbo kashona okwanyamukula tati embongo odo tete anditungifa mo eumbo letu lokomukunda. Anditulamo omeva nolusheno. Andifutile okayana kange junior ofikola yako. Kudja opo andilandemo oshitukutuku shange shiwa neengono. Neengombe dili 4 niikombo ili 12. Tayi hupupo andituvikile nawa. Natango kwakala tala nawa Paulus eshitapopi. Nokonima eshamana kupopsa okwalombwela omumati owo ahumbata okatashi konyuku opo kuye. Kwapula opo otashi ipatuluke. Takufa mo 600,000 keemuma teyape Paulus. Esho okwali shafa ondjodhi yomutenya ku Paulus. Okwali afa keweteko nawa. Okwapula natango kutya oshike ena kumuulikila iimaliwa ifika apa. Natango kwayola pokati kokanyandi etati Paulus eshi watala iimaliwa ndeikupa opo ukalongemo iinima yoye wapupya opo. Nohoka eshi iimaliwa natango yo amo handiende neemiliyona mondjato. Inopumbwa kutsila kufapo ashike embongo doye. Paulus okwatwa eengolo koshipala sha natango ende tati tangu unene koume kange. Kalunga oshili anyamukula mokuhamonika. Ondishishi naave usona wange oweumona. Tangu unene Kalunga tangi koume kange apo wakufa pambana wetine kuwedelepo lo 40. Manga Paulus inaamana kupopya natango kwafika mande tati amen. Paulus inopungwa kupila ngeengolo. Ovyo ndekukufako onga mwameme wange. Uju woye uju wange. Handikala ndikuvatela apa andidulu. Paife fika matuka nangale nike umbola nge lili modolopa omu. Ove ndikufindikile ke umbola emongula. Osheshine wahombola kena andikukongele mondona toka nangala nayo. Sheshi
totutalenga ihatuli tuvike omakumbatha, ohatu tuvikilwa komalutu eenana kachepa. Oushi kutya odhihole apapanyika nawa. Ongula yeshikwa shatango okwa lombwela ovashingi vaye opo valongekidhe iitukutuku vafindikile Paulus kegumbo laye. Tete ovakapita meefitola opo Paulus akalande oidjalomwa ipe, opo nee nawa vaya mondjila yavo yokondangwa. Eshi veya mondangwa natango okwa pula Paulus opo vakapite piilonga yavo apa halongo, opo vati atale eshi hava tungu. Eshi veuya petungo ovatunga aveshe okwali vakukuta vo ovakumwa unene kumona Paulus tadi metemba londilo. Okwali tatulako odopi nye ashike ihedele. Okwali tatile omunoko mebaki, paife otatile ashike pedu. Peshina lyomunoko opwali pena ovalumentu vavali, ovo umwe apwikila mukwawo oshako yosamayende komutwe, eshi ngenge okwa ukithwa meshina. Ovalumentu okwali vatila shoshili, ashike ito vapepuko omatukutuku eli ngaa aapumba unene kumona tamudi Paulus. Natango inadjamo motuwa okwakala ashike eli patelamo. Eshi amona kutya ovanhu ovemutala okwa ithana omuhumbati wotaashi eye kuye. Okwa kuthamo iimaliwa inayi valulwa teyi umbile petu yayalakana. Omumati umwe hatungu edhina laye Natangeni, eshi amona iimaliwa yauka pedu kiitenda yeeboki oko kwali alonda kwali kongoonyela, okwa nukako teli dengelwa peedopi, hewa inamona nande oshiponga. Oteendelele opo ekeli hakane okutoolapo oimaliwa oyo tayi upekela yafa eembe pethimbo lyomepo yokafuda elela. Okwa hanga nale David omuhona wavo noovamati vavali tava toola eshako. Paulus okwa kala eli ashike ofika tevatale, nokonima okwa lombwela omuhona kutya efiku olo italongo. Oteya kutukila iilonga moshivike tashiya. David kakwali ena eshi tadulu okuningapo, okwati oshili nawa. Natango okwa pula Paulus ngenge okushi kushinga. Paulus okwati okushi kushinga nawa nokuna omikanda dhayela dhokushinga. Tango okwa yamo tati iya, osho oshiwa. Sheli tatuka kokiihwa yoye atuhulila ashike pokamwandi kanandjokwe. Temulombwele vali tati otemupe etuwa limwe loshikoto olo aye nalo, ano temupe Ford Ranger Wide Track opo aye nayo kegumbo, ye talande iinima yaye nawa tayi nayo. Paulus okwa pula natango kutya otuwa hiyo otakala nayo omasiku angapi, opo natango anyamukula tati otakala nayo fiyo efiku temulombwele kutya okwa tunga egumbo laye, alanda eengombe 4, iikombo 12 notuwa yaye mwene. Okwa mulombwela vali tati ngenge iinima yo yakakala inayi gwanamo miimaliwa, owamanguluka upule ndikuwedhelepo. Paulus okwali uudite etumba. Okwali ewete kutya omayelikano aye aanyamukulwa. Koume koye ihamonika fiku tadalwa. Okweli popila tati ngeno Mateus ainga vatala tate adala ngenge nopo ali, ngeno shili nena eli ehafo laye itali dulika. Turumukwa nombili tate. Natango oye kaume kange koshili. Omumati ekambamba okwali teli ngoola shoshili. Eshi afika pegumbo lavo okwaadha mukwanyoka tadi mepya, kwali akatila shi iiyongoti yaye. Mukwanyoka okwali teli pula kutya etukutuku laye olali embela keelishi nale, nokwali akumwa kumona memutuwa tamunuka Paulus omona. Kwakala ofika eli kwete komulungu, ndee tapula omona kutya etemba okweli hanga peni, ile pamwe okweli kufila, ili okwali omaupule. Paulus okwali ashike tayolopo mokuuda ina tapopi iinima ili nga, meme inopumbwa kutila, otuwa yiilonga ashike ndeya nayo.
inopumbwa kutsilame kandi nafiku ndikavake ile ndili omaupule kakadona katate manga tate ineshininga amene amita ndishiningi. Paulusa osho alombwela meme waye yete mukufa omo malimbililo. Efiku olendelepo nawo unene tuu ku Junior okwali ehole omamutuwa eengu neeng'ono khekwe mulombwela kutya nadini nofikola iyaye opo anaye yakalande etukutuku laye. Uule womwedhi okaumbo kandevatila kaninga eumbo leengulu nongandjo yeumbo okwali yatungwa needhopi. Meumbo okwali muna omeva, oshunda sheeng'wandabi nasho paife otashi monika. Ndevatilo okwali uudite oumbo shaashi nolusheno meumbo laye olatema. Ovakwapata vaye avakwali vemukala kokule paife eendjila davo odaningapo eepate dafa domaloli vauka kundevatila tavaka ehela omakwafo. Vamwe ovatuma ovana novatekulu opo vakatalelepo inakulu yavo ndevatila. Paulusa eshi iinima ye yapwa okwaya natango opo afaleko ohauto yovanu. Ye akalande ashike natango okwemulombwela kutya okwalanda nale etuwa limwe lipe. Otavayi ashike eveke ishendje nawa yiye kedhina laye oyaningapo yaye. Paulusa okwali uudite aninga omukengeli ye okuudite ombili. Konima ashike yomwedhi Paulusa aninga omunyeumbo wekofi lakula nepunda. Shiku limwe komatango Paulusa okwaya kuNatangwe opo vakaninwe pamwe. Manga tavanu Paulusa okwapula Natangwe tati ondishi shimwe meme ohovatele mukeshe shiima andikupula. Iinima ye wapange kandina fiku ndidule kuyifuta. Ondekupandula unene kuume wane. Natango okwali telimemesha nokwatambulako olupandu lwamukwawo. Konima yokafimbo natango Paulusa okwayamo tati opena etumbulo limwe moshiwambo taliti inokala topenge eeshi ashike longenge ondjila yokukwata eeshi. Opo ngenge nena wakakala kuupo ame opo ndili handi dulu kudzikwata mwene. Natango okwatameka taya londe etapula mukwawo ngenge okwahala shili kushiiva ondjila oyo. Paulusa okwanyamukula tati okwatokola nokwahala okumona ondjila oyo. Natango okwayamo tati Paulusa owe mboli omulumentu okwali ndishi ohoyi ashike keumbo ndele tokofa tombonyoka. Ondjila andi yikupe ashike manga inandi yikupa otokala una omaume oye eli avali ile atatu wemiinekela nawa. Shaashi kondjila oko hakuyiwa kovanhu veli vatatu kuuka pombanda navakale vena ounona unene tuu vuumati opo eliko litaambathane. Ngenge vo ovakakala kaavepo. Paulusa okwanyamukula tati kapena malimbililo ovanhu otadulu kuvamona diva meendelelo. Eume lawo lemulombwela kutya shaye eva mono nemushiivifile diva opo vakapewe ondjila oyo. Ovamati ovatokelwa pamwe tavadhenge omakenda ondilo vo tavateya iindjola nokukundathana shinya naashinya. Ongula yeshikwasha ovamati ovashinga vauka keembelewa dhiitukutuku opo vakashendjele etemba liye kedhina la Paulusa. Iinima ayihe oyeenda nawa lela. Ovamati eshi vamana ovatopoka. Paulusa tashinguuka kondangwa. Mondjila okweenda tadhiladhila kutya ovalumentu venya oteke veenda ngahelipi ava veli ketungo. Okwadhiladhila opo akanane oshimaliwa shithike po7,700 tateelele ethimbo lokuya pomusha opo aye kuvo nawa. Ethimbo lomusha shi lafika Paulusa okwashinga ouka ketungo ano kiilonga yavo oko kwali alongo nale. Ovatunga aveshe opo evaanga. Valumentu vakwetu tamufitu omitenya vakwetu mwalonda komatungo ovakengeli vo taveya apa tavemutuku. Nena ondakufa ethimbo opo ndimutwale tukalyeni komatala. Keshe umwe etelela oshikulupunda shoye shaashi ogwo otamukalya komwafula omapunda kombelela. David Jove ila ulonde komesho. Nye vamwe londeni kotooko. Eshi bafika pomatala Paulusa okwakufa okapandi ko6,600
takaleka kweteteke. Okwapula opo keshe umwe apopye eshitanu. Ovalumentu okwali ashike bafumana momesho kapena wo ahala okupopya. Paulus okwapula opo kulye iiyaha yakula yili 4 ihadhi ombelela yayothwa. Manga ombele inayi yetwa, okwapa David esapi opo akatale iipakete yili 4 yokatutu nuukongo vomapunyapunya veli 6 neenamunate vati opo valye go tavanu. David inakalako. Ovalumentu okwali vakumwa okumona iimaliwa yithika apa tayi tulwa ashike momiva onga henya. Ovakalata veli popiye tavati, oshili ngeno okwali ame Paulus, ngeno oshili onkalamwenyo yange ngawo oyambwa wo nayapwe. David okwapula Paulus kutya okweshi enda ngaa lipi opo akale ena iimaliwa yithika opo. Paulus okwanyamukula tati, ndishi hakutiwa omutwe kauna endunge ohawu monitha mwene iihuna. Ano shaashike una omutwe tawu longo, oshili itofimo ovalyo nakayiti moshilongo omo. Amo ondina eume lange lili nawa, olo tali falange molomaka opo ndikamone ondjila oyo topula. Paulus okwatwikila tapula ngele opena aloloka uusona nokwaloloka okukala tatukwa kovanhu vakwawo unene tuu koovene vomatungo. David okwalombwela Paulus tati ye okwahala. Tangenina okwati okwaloloka oluhepo nokudhinika onye naye molweendo nakwatelwemo. Martina naye okwati oluhepo eli nokuundula uutu wavo minoko ineshala vali. Onye naye otayiko oko takuyiwa. Omamati ovatokola tavati ngenge omwenyo ile eso ashishe otashikala shimwe tashiya nashiye. Paulus okwali ahafa neengono. Okwalombwela vakwawo tati kutya otavayi molomaka onye keshe umwe nakale elilongekidha mefiku omo opo vaye. Fiku olo ketungo inakulongwasha vali. Ovatungi okwali vakolwa uukolo weenghanga dhapewa okambike. Ano ovatungi okwali vafaalelwa koikopi neengono. Konima yomafiku avali David Tangeni na Martina ovayekela moshifanduke vati itavalongo vali ketungo. Ewo omufimanekwa, oshitukulwa shetu oshititatu opo shahulilapo. Andikupe moshitukulwa shetu oshitine. Olomaka eshi lafika ongula inene, Paulus okwapenduka tapopitha ovanegumbo vaye. Eshi eya pondjugo yina okwahanga nale Ndevatila apenduka. Okwemupula kutya omolwashike apendukila ongula yithika opo. Ndevatila okwanyamukula tati kaanave ondali mondjodhi tayi nyema teke. Omo ndamona wakufa ombele tokutula omona woye ouhole Junior omunino. Eshi ndakafika puove ngeno walombwelange toti nandi mwene sho inandi shipopya nando okuli. Watwikila vali toti ngenge ondeshi popi omunino wange nawo otogu kufange. Opuwo ndakala ngo ndamwena anditale eshi tolongo iilonga yoye yomilaulu. Kudya opo inandi kofa vali, ashike mumati wange inotauluka nande elaka laho. Okwatiwa nena kwaashiguna uuyamba wokombanda yetu ihawuyi muuhamba wakalunga. Paulus okwanyamukula ina tati meme, ano shike inohala kuyinekelange oshili. Ame itandi ningi eshi inaashi ningwa kutate. Ewa. Osho ngaa omupulikini wange. Atuhulile nena apo. Oshikando tashiya atuya tupwikine noshitukulwa shetu oshitine. Owala natango kambwa kamufimanekwa oto dulu kudengela kongodzi yange 081 54 27 861, ano 081 64 27 861. Andikupanduleni nomufimanekwa wange. Tikila nokupwikina nafyo moshikando tashiliwa. Tangu unene kala wayambekwa.